bangga. Tak bukan lungkung. Nasihat tanya. Weh, tunggu. Si Pira berulang. Si 15 sang kilo. 15 sang kilo. Iya. Marah sa Budapest. Marah baru oleh. Iya, Budapest. Si Pira 20 sang kilo. Si 50 bukan. Si 50. Iya. Oke, ya, mantap lah. Halo. Ya. Oke. Mantap. Tawin na ko kaya ni Solana sa mga kamagpirangi pa dahil pamade pagkaya pagtunong natin may kiror ka na. Yate di misa lalula ko Pius yung may kandari. Yate lalula ko siya pungurapa. Oke. Nah, oke. Yate lalula ko Pak Lem membatu kan di situ kaboro na tondok. 1, 2. Yate lalurok ko bebo. Yate lalulian toko. Oke, begitu ah.
tiro kemarin dia, di foto kamu. Nah. Yang tidak bisa lululago siya mamapandi. Patulong ni siya mamapandi. Mapiso ako mimiya kay doon lang may. O paro daw, pasarira kita. Uy, halo. O pare, betul. Pasarira din siya. Keturuan ni betul ka papakyus. Oh, mantap. Oke ya. Apa ini? Iya, mangkok kareba. Kareba Melo. Iya, kita ini di Mengape. Sangatlah Tanah Toraja. Halo guys. Oke guys. Berduka. Mantap Ces. Tian. Mantap. Iya. Nanti dapat gula-gula. Wah, ada gula-gula. Ada gula-gula. Nakwa mau tahu nakwa naannya nih Tian ini dari teman ente ini TV kabel. Oke, bye. Oke, nah kira-kira nanti orang gila. Ya. Oke. Gula-gula ada. Iya. Nakuha tantenya. Kalau bukan iso dapat ya. Bukan iso dapat. Ya mesti masuk ke Turkiye. Kami dikasih link apa bukan dapat. Kan negara kalau lemari bukan ada. Ya. Penentan tanya dai. Seorang. Ya. Kami itu. Saya kata dan nama ano. Dai pa ya. Apa lagi lah berapa ano kita penetiro. Ada pangkan mesem. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Karena sampai bisa alang pa. Oke. Bisa anak kan. Oh di sini mana? Iya. Berapa sampai? Ada. Oke, deh perengge. Saudara kita itu anak kita bisa langsung menghilangnya langsung. Aku kita hari aku juga sekarang aku bilang keluar gitu. Oke, Pak Dewan. Siap. Iya, mantap. Berikut tuh karya teh. Aman. Aman taruh ya Dewan. Aman taruh iya deh. Ya ke Dewan aman taruh ya. Aman taruh. Ya ada masaki ya, mana tak menaman tau. Oke. Kaki kepala tak na biasa aman ke kepala. Aman. Ya iyalah. Aman juga ya. Kami pas kita pernah sa Dewan yang lula, saya paksa cuma terima. Sangka bukan tuh apa Kota apa nih gaji tuh kepala kampung? apa Dewan gaji. Kota amo na lagi gaji kepala kampung teh. Aparat Lembang. Oh, karena tak mau dana Lembang deh. Di siapa di dana Lembang? Aku minta. Tak mau ya? Iya. Sangka bukan dia. Jadi sabar-sabar awam Lalu tuh. beras merah putih. Ani sagangi Prabowo ya. Merah putih seolah yang bikin sangka kan tuh baru lepas. Musuh tinggal bicara langsung ke kawan. Mana lah. Bikin otak mau dekat. Kan makan di ranu.
Finalnya berkekang Peter ke semen antara sembilan. Semoga ada baik di Sabara, dan kita bisa ada itu. Di depan rumah. Baik, kamu lebih bisa tuh nanu sebab yang leleng ni. Berapa? Baik bisa. Baik, kamu lebih bisa na sebab leleng. Timur kesadan. Ambil supaya Iya. beberapa kali. Iya. Sakit hidup tuh udah 80 tahun. 80 tahun mau. Weh, luar biasa, sehat-sehat terus. Nah itu. Nah. Ini yang dalam kami. Oke. Mantap. Supaya 1 minggu. Apa namanya ini orang bulan? Kami laku kalenda masolanasan labi nadiyong masuling karak nanti kayang maadandan bintoen mak paran-paran daute panito disembang daute landak siayokan kumuako belanator Marian mote harabuku masih di mana Pak mote bukutang si dia dengan pasaka kalian lalai puro mote lubak maka kongkonan nanti alu temo na kiputati ako harabuku tumalasan untai rampak sanarang manilong poskepan batu jang barangani ta berani tu sananda batu bagantian rarata lalai puro mote palesun maka kongkonan yang betul kongkonan kemarin tinama batu rombongan ke Paralimbang Samuel Lampir batu Senene Peli rombongan keluarga desa rombongan orang Lampir rombongan keluarga Idri batu Mamadani Joni Makassar rombongan Arman Patulak batu Pemunapara Lorong Mekar rombongan Nenek Lepri Kambisa Kambira Tumanete rombongan keluarga Nenek Risa Batu Mama Eris Tambunan rombongan keluarga almarhum Buang Masaung Bataranda Randa Mekede rombongan Mama Mia Batu Nenek Albert Damai Sadang rombongan
rombongan na Nenek Pina Damai Sada, rombongan na si Nenek Wira Tanete Lampio, rombongan na Bapak Citra Hulu Bangkai, rombongan na Bapak Rio Makassar, Bapak Rio Makassar, rombongan na Bapak Reni Kendari, rombongan na Bapak Rio Kendari, rombongan na Bapak Lori Makassar, rombongan na Bapak Mis Batu Nenek Anes Kendari, rombongan na Nenek Rapat Tumbang Daru, rombongan na Mama Nino Tokbao Lampio, rombongan na keluarga Nenek Naku Damai Sada, rombongan na si Nenek Esra Damai Lampang Basi Leak. Dari yang motor tujuan asal rasa 20 saya kamu turun ala di bawah kote pada sunnah katomponan late mahal kote. Kita runa rombongan na Bapak Bebi, Batu Lukas Tandiayu Damai Kampunan. Malaswan ulit. Maswal lo. Malaswan lo guys. Panas menu. Ada mira. Palay ya. Serlin. Oh, kaya. Ini pasti mo Asmira. Asmirati Palindung. Gadis itu ya, Gadis po te? Gadis. Oh, si gadis tua. Dia perkesin dalam teh. Gadis muda. Oh, gadis muda le. Mana kabelnya? Oh, pasti ini kita makan apa namanya nih? Tempe. Oh, tempe. Marasa. Tempe goreng. Ini ada patoli. Ini apa ini? Tempe kiripi. Weh. Kelompos. Anu, dia anak binti jadi dikelembuskan nih. Ya boleh deh sulit tuh. Anu baki Indonesia gila masih lo masih apa tempe gue kali. Ya. Ibu mau dikasih minum di alang baru datang. Dua orang yang alang yang ada Pak Dewan di atas itu. Mau teh jin minum tuh lah. Tak mau ngomong sih dulu tuh. Iya, sibuk buat kampanye. Ini no mete om pintu. Ya, mira. Ini guys.
ini dua-duanya janda ini, Ben. Hah? Kenapa ini? Masih lama-lama katanya ini. Ini. Nagkuha ka janda, kung budaya. Janda baru lama-lama. Masa janda baru lama-lama? Janda dikasih lama-lama kalau janda. Singa aja, Le. Halo, kawan. Iya, mau kemana Kelly? Sampai kusi marke pa. Lo beri lagi di tempoku. Halo. Oke. Ya, mantap. Oke, Bu Lembang. Rombongan. Angga barana kalando solalamba ponganan inde to ditampalungan di kombong busu-busu dipilih langsa di tondo gua kasak pintu bahkan nabulan dia pak bengkal panati desipanapi Sulate salombe parenung tinting paunganan panusu dirapa mandak daute panito disembang daute landa siayo rinding dilian kan satu temana ngabanua kilangan papa sumpungan podok laindek papa umpuran paulelean laur rundu 60 aluk na tomen daun rangka lan telepongan tondok laurek tiung pakasan de tanda satasik na tomen ta bitaruno lan timangka ditari mandi rika kupokada laku tude-tuderan langan siado kalamba si barun barana angka karugo pulawan na pangloluan sangka pangosol do kilani paten den biseleng sirente susi sarita to lamban tento ma to norong to di karaga masuli to di gombong darangku to di anu bobon dabu angin to di potarong to nasib to di bolong nasib tumeng kamadatu diong de bulu babat tari kolola tume pakarai diong de tarang perhatian pasti bani benar di bebang tapi di pukada nih
edukasi ayo malamba rek edukasi barung baranak temai anak panloloan sangka pangosoran koti langit tona naranan rinding daun itu saban tua diumba damai tongkonan angkang pasi to tiratu pa palumbangan sangka lan padang rilayatu to tiyo tong sokong bayu lalilik na rinding daun itu saban tua diumba damai tongkonan ampang pasi layatu Kalima dalam edukasi ayo kalamba rek sibar rum barana pamtarana kada padang itu manete tudu po ari di posi na padang di sangalla di potula katanga matatona lili basetanga kalima dalam siayo kalamba rek sibar rum barana pamtarana kada ulugaya kada padang di sangalla tondol karo pokona lili basetanga ia taruh kebulahan na toba bulu lolo lako ba manalembang alwangina lolo sumalik na toba otang kenesuan lako bendo tuan lipi to kulak mangka di pelendo tonna di indo base kasalle tonna di yambe pandan di pamaroso tongkon duka pangtarisan makaraing na sarong gila patendeng na sene patana tumindan panikuan tunan ng pembalabaran sindo tanan ng pasa tun na ditula kabuntun na bone dilang ada ako senda na mo tongkon pantarisan makaraing na taro kepulauan na barre na allo lalu sukanda urengan indo na bulan taro kepulauan na tongkonan layu bulan may lili na baseadin na lalu sukanda urengan kaisungan pa kalanduan tiumba padang hari randanan pada lolo kolam may lili na padang hari baseadin na talo lembah Kuting ka tinorek ya ulun na salu kalua to daya tondon karo pokona minang alambe. To daya tondo kona ola isalu na tarik minang alambe. Tondo ko pangarambean bonga pesimbongan nasaleko pantoresan nabalean pangalambaran sambora tubuh sadang tungkasangan. Tium malam tema alwa te modal malam te kula dah pemarasan. Rambong bolam badan ni indemai rara makamban numpang rokan buku tangan si peyaderan. Ondo kami belan na tongtong didugang kasiri lagu demi aluk mangka na tayo papulang matua na utangan alang alawagina radang bitaong katumpak ambo na magdalay sangka mangka na pamangka salaga tau mana tau pang lisuan na batara kulak mangka di belendo belan na lagi madaming buwan na lang kapak pompong matapi na pasulian alo na pompong madaming tapi na pia na pumamilangan madaming sempera lotong ulu Bete manik kadeng kata matega maritinan mengkarak pada matega madadenan rampo tumangi sola tumangi tutum reteng dungsen solaine onalambi reteng dungsen Mangkalima nalangan duga sia yang alamba reke sibar rumbarana pantarana kena randal langi pangaloloan nah leleyan nuram tiumbak jomai padang di kendari tolong kami didik na padang hari lu banggai ondo kopi tiumbak na jomai padang hari mangkasa diomai didik na pambanago pasak kena puang matuara pagrapak tau gumombong malak bita tentang pasitara nak kami Allah pasak ke pasola nasang reden pasiloloan kami inde kulak ma beda di anggamairi mi poring tomi unggaraga sangke deran gumombong sama tiang karam tomi nola tampo malolo teran danan manda tang kelok-kelok tumete tampo bating ita tarampo pole tanga tito dolem tega tutum tanga tiya sokang butu limbang mo kami di kadiyo mo tebalaran nampak na kamarintinan tasik dia ngote ramte yang tuyum na kamadan denan dia ngote balangan nampak di tetuk kapak ramte yang tuyum di borong talu tanga pindai ilang telang tang tau labi garuga ampulembang ilang te inan didodekan daure maulu di mata ilolak di salak bi yang adi dindo tahu lah tanai sitiro lindo taruh bulan na inde daw gayang siyoso la si wanta berupa angga mana sarion na inde daw tarapang situran dadi la si babato hindu diyong kapuran panggan si babano ukarungan diyong pelambaran di baulu baka pakalang palimbang kada sang buku tema rabutalang lang patasing sang pati gilelan angga tema kaponan nao gumua karang uang tama sola nasang kagendenan talindo mairi rampatan kentutun marintitang tesalung nabating kalong lalan na mario langan ki tiwang makbulo lolong kiran de mao tang kinasuan di parandang matalo tangpoka. Jadi bisakan dia judul ya, karena di judul sudah jelaskan tempatnya, lokasinya. Ini tongkonan mengape. Bisa dicek di map tongkonan mengape Lembang Sanggalo, Kecamatan Sanggalo Utara.
makin maju. Semangat terus. Pantang mundur. Semangat is the best. Amin. Sehat bosku. Oke, terima kasih. Sini ulit. Iya. Oke, sepertinya. Oke.
Ini kung tayo ke? Nah. Nah, oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sampai. 1, 2, 3. Mau bicara ke tante. Nah, oke. Itu ya, aku ya tante di dalam. Ya. Pak Soti mana nanti? Pak Soti. Tambah yang umit kok. Gabung. Tidak kelihatan. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nenek di belakang. Aku tambah yang umit keluar. Halo. Yo. Tayo pakai nama pia motor ni antai na hindi pa lumang ngape. Satu petek ko sumali kay din motor. Tayo mga motor ay kumanuan ni na balik ko mo ray ni. Yo, okay, yo.
pira kok. Iya, ini susah dipoto ini ah. Tahu ripi ya. Nah, oke, mantap. Oh. Kalau begini tahu enak dipoto tuh. Ambil ko itu anu. Keras atau tekan. Ballo. Ballo. Ambil dulu ballo. Balik ke balik. Ballo. Baik. Benda itu. Hai. Oke. Luar biasa. Oke. Jangan sepu yang dipegang. Pegang di tangannya. Jangan dipegang tangan, jangan sepu.
minta tolong. Foto ya. Nakua kami batinggi pangodo nang Mario kilalo ke mama koro koke mati lo koro nang tilamban na ko kitundan. Halo. Halo. Wah, mamili pa kanya nalit. Ada telur. Ada kacang. Oke, baik. DSTV.
YouTube-nya. Ya, homepage-nya. Oke, baik. Ya. YouTube Toraja Unik. Tutup Toraja Unik. Ya, Facebook. Pasti mangka dia anu le. Nakan na sumpritan le homepage. Tasya. Tarik aman, Pak. Aman. Siala. Yan homepage yang style. Oke, Aman. baik. Mantap. Wah, Lampio. Lampir, guys. Halo, itu. Baik, berapa karya mata dalam kampung. Mantap kepalanya jadi le, kepala Lampio. Mandang nakala ketika rugaan Palembang bisa disangka di dalam bang palilian lagi kuatan matangnya dalam padang namanya atau makan. Halo, Bosku. Halo. Baik dari semua penonton Yo, live. Ayo. Oke, sudah beres kopinya, ya. Kopi sudah beres. Nah, kita sebelum saya bikin sini dulu. Oke, mantap. Oke. Si Pakatua ini minum sang kaburan pangan sebaban karungan yung sang pilang balang ulu. Taturo si pasare tamatang malangi si pangloloan tama balara namatana. Kumuha din no upa, tako upa paraya, tako paraya. Nakumpong kada balok. Na tontong marungkulanin natin mahita din na pasulian Allah. Wala masiri mo na pa buwan na. Kaso tumambit. Na tontong kalibutan lang para kita lo tua hindi memang bulu ala butang sepianiran. Na pada kinde tolo pada dek langan bulan laung kalau tangan langi laung serva alindo na muda kumna atau kalau nasuki laung kala apa para yang lalu sunnaya. Na ikota beta pada nampak tali ngaduan tata palidan suling siau kata. Ki kantio santungi sangarara atakika di iriti bulawan pak kantinan bulawan dah. Sinaru naginan lantan yang patar impalan di umpoku itu jona kakomponan talante kula ata arande ulang. Hansi. Iya betul katongkonan kemarintinan na ke Palembang salualo lampio. Katongkonan kemarintinan na ke Palembang salualo lampio batu nenek nafeli. Rambong tanah tasik kira nama kampan nonton bulannya bukutang si jahiran tutun matangkian sur. Si taruna lau penaruh katongkonan nenek letter E. Si taruna katongkonan kemarintinan na keluarga Iris Tandung. Keluarga Iris Tandung tongkonan tok talang gome. Rambo tongkon mempertumali tutung kabor lago tumalu. Lau penaruh katongkonan la indegi alang letter E. Si taruna katongkonan kamarintinan na siya nenek Esra. Katongkonan kamarintinan na siya nenek Esra. Tongkonan ang pangpasilya tung rampo tongkon may patumali ututong kaborok la kotomalu. Laung bataruk katongkonan lain didukro ki alang letter E. Katongkonan kamarintinan na keluarga Indri. Keluarga Indri batu. Siya mamah Nani. Makassar rampo tongkon may patu la kotomalu. Laung bataruk katongkonan lain di alang letter E. Katongkonan kamarintinan na Nek Lebri kamira tumanete. Rampo tongkon may patumali ututong lago tobalu. La tongkon ki indalang letter B. Katongkonan kamarintinan na Arman Patulak batu siya bongo Navara lorong mekar rambo tanah tasekir nama kampan nontoring bulan ni bukutang si beneran tutun matangkian suruh. Katongkonan kamarintinan na keluarga ni Risa batu Mama Eris daya mai tambunan rampo duka matangkian suruh. Mintu tolong bataru katongkonan la indegomi alang letter A. Si taruk na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Puang Kepala. Keluarga almarhum Puang Kepala tampo menggendek rampo tanah tasik kira nama kampan nontoring bulan ibu ketang si biariram tutun matangkian suruh. Laung bataru katongkonan la inde alang letter E. Katongkonan kamarintinan na siya ne Iren mengapi rampo tongkon mempatu lago tobalu la tongkon ki inde alang letter E. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Puang. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Puang Masaung Batara Randa. Keluarga almarhum Puang Masaung
Batara randanan menggendek rampom tanah tasik kira ramakamban untuk dengan bulan ibu ketang si piadaram tun matanggian suruh lampa taruh katongkonan lah inde alang letter E si taruh na katongkonan kamarin tinan mama kia mama nagia batu ne arfei daya maisa dan rambo tongkon mempatu lago bapak siman la tongkon ki inde alang letter F si taruh alang letter G katongkonan kamarin tinan na nenek mina daya maisa dan rambo tongkon mempatu lago siapa siman lampa taruh katongkonan lain di alang letter F si taruh alang letter G katongkonan kamarin tinan na siya ne wira tanete lampio rampotong kon mepatu la kotobalu la tongkong ki indi alang letter E ka tongkonan kamarin tinan na bapak Citra bapak na Citra yo main lumu bangkai rampotong kon mepatu la kotobalu la tongkon duga ki indi alang letter E si daruna ka tongkonan kamarin tinan na bapak na Rio Makassar rampotong kon mepatu la kos ya mama Fendi la tongkon ki indi alang letter E ka tongkonan kamarin tinan na bapak na Rio jo Makassar rampotong kon mepatu la kos ya mama na Ibsen la tongko lalam tanah morok talu sitaru lam tanah morok karua ka tongko dan kamarin tinanna papa Reni papa na Reni jome kendari ram potongko mempatu la kotobalu la tongko kindi alang letter S sitaru lam tanah morok bisa morok dua ka tongko dan kamarin tinanna papa Rio papa na Rio jome kendari ram potongko mempatu la kotobalu la tongko kindi lam tanah morok bisa sitaru na morok dua sitaru na ka tongko dan kamarin tinanna siapa mak Lori mama na Lori batu Kristina Limbong jome Makassar ram potongko mempatu la kotobalu katong konan kamarin tinan na Papa Amis batu ne Anes kendari rapotong kami patu lagu tebalu katong konan kamarin tinan na siya ne rapa daya may tumbang ratu rapotong kami patu lagu tebalu mintu na to lampataru katong konan lain di alang letter C lam tanah moro misa nomor 2 katong konan kamarin tinan na Mama Nino to Paula Pio rapotong kami patu lagu siya ne Nairen latong konan moro misa nomor 2 katong konan kamarin tinan na keluarga ne keluarga nek na kurang mesadan rapotong kami patu lagu tebalu la tongkong kilalam alang letter F alang letter G katong konan kamarin tinana papa na Febi batu Lukas Tandiayu drama tambudan rapotong kami patu lagu tebalu la tongkong duga ki indi alang letter E lagi bola susi mo sangara rata bagan tanan bulan tanah lambiran dan dibuduk kidau tetong konan kadan ada teh dibokal lengko na lilaki daw ban ito na pa udalian na tontongi parampo kaboro kumua tabi den ni manite may sangara rata bagan tianan bulanta teme tanda buktum tara kape patuan tara kata tang maleso lidam tama sulingi bulanta laki gua tabe ta keringanan kaleta ta rampom pakaloloy de meja protokol Tidak di kabin aku di kamar palam de lama taula di garung ambaleba di dua